Setimu Apan Dr. Bhupen Hazarika Hongkotia Nongi Kapajir. Karbi Rong Sara Mai Lapen 24 Plus Song to Ben District Press Club of Karbi and Losa Hemalong Perangkia Mai Kapha. Paikuni Kepar ni Karbi and Long Terasat Lang Bilong Li Karbi Lo Charlia Song Pendok Mukarong Supia Long Kache Song. Kardom ada Birta Than Bang Nili Sami Monica Milikpi Non Birta Ton Pen Arjita. All Golaghat District Student Union Lapen Golaghat Bhupen Hazarika Smriti Rokhia Sumiti Atum Lamet Sarpolun Sitimu Aphan Dr. Bhupen Hazarika Sanghoti Anongi Atheng Pua Mening Vaisi Paikuni ni Pai Phor ni Golaghat Rong Supia Long La Sonongi Pajir Pontang Long Doyang Dhonsuri Kako Dungara Lang Ra Brahmaputra Long Sikili Duna Sonsi Karbi Dimasa Thoing Long Rachari Lapen Pirthe War Monche Prek Jamsita Kadoko Vea Lang Roy Brahmaputra Pensi Lira Pet Dr. Bhupen Hazarika Hongkotia Nong e Dengsi Lamet Sarpo Lun Setimung Paikuni Porni Golaghara Long Nong Ikedenga Maya Long La Sonsi Ningje Lamet Sarpo Timung Aphan Dibrugarh University at Hanbang Kuru Barim Bhimkanta Boruasi La Sonong e Pajir Nong Ikapajira Maya Long Karbiang Longpen Karbi Lameta Mai Dun Mai Phu Hukur Singh Rongpi Kongchun Bangkhaya Singh Hanse Bidisar Hidina Rongpi Difu Saitia Sabha Mai Phu Ronjit Kumar Sen Asu Karbi Anglong District Committee Mai Phu Pherangke Sonju Bora Atum Chetongdun District Press Club of Karbi Anglong Sa Hemalong Paikuni ni Pai Phor ni Karbi Rong Asara Mai Lapen 24 Plus Song Atum Pen Gaon Panchayat Mate Gram Sabha Chikroyon Thek Thepu Aputha Pherangke Mai Kepha Karbi Anglong Autonomous Council Pen Model Draft Selam Pen Karbi Rong Asara Mai Lapen Hamphanga Song Atum Pen Kaching Wai Chia Phan Nanghang Nangji Kalite Panchayat Keseng Inton Serak Nangpo Jongsi Panchayat Keseng Tonte Pulote Sodak Pen Kache Song Asai Teng Ponji Pusi Karbi Rong Asara Mai Lapen 24 Plus Song Atum Pen Pherangkia Mai along Pherangkia to Aphan Than Pachini Autonomous Council to Tatim Karbi Anglong Yat Gram Sabha Bhabo Bisarise Yar Karone Ami on behalf of 24 Plus organization Ami Gram Sabha Aru Panchayat Jitu Panchayat Ami oppose korisu as per 6th schedule to the Indian Constitution Yat traditional village council hobo lage jodi Karbi Anglong Autonomous Council traditional village council system nokore tene hole ami aguntu dinot protipad kori jam Jong Sing tonte ako nilitum phan kaching wa abe puludang te nilitum an sose kache song phan lem nang kok tahai athela ke nilitum jongjung rong asaro basara phan chot kali nilitum rong asaro basara tum ke nilitum neme kanemi thur rat deb don rab do la sela la litum phana lakhe phan sin nilitum kama thadu lasi non la bangso second phase claim lo ba penangan ni lidum bang ton lo non first phase dolong first phase along lalang tuming ton te la penam social laso draft laso model draft bonai ra ni lidum phan ka social organization dum penang singwai bi pulo ni lidum an sose kache song dojilang la sipini mekar mithur chinthong rong hang diuri pherang ke la pen chailop la pen ke social organization hamphang song thuman na ta pini ni lidum ke chimeng di la hello mo la bang so Ponsai nang bikok pen mo rong asar tum che song dun de masih pini ke ba social organization na hamphang song tum chi song dun de masih pini khei ki biru nang ro bang awedan nang ji la se ka do ka bi hamphang song tum phana ta ni litum bichung di la hello la pen chinthong rong hang diuri perang ke mekar me thora tum phana ta ni litum bichung ni tum ka bi rong asar me hin pen chung di la hello la se ka do la bang so ka che song long nang tum ka do ita nang che ton ka je phansi ni tum pi di ka bi rong asar me ahin pedang tum phan chung ni lo la pen pini Karbi Anglong kasari bom atum sitame lamang sopon chete ras alam puthang bangke tonang po yong sia ko nangji ahok la kaching thura phan ke nangji sita model rap bonai tha pen ke messenger phan bonai pamenoi an ke nitum Karbi Rong Sarame hin pen nang chidon po an ke nitum lamang so kasi som ta in ton po dan ansu se ke claim ni dam ye phan nitum tanang chidon Karbi Lo Charlie Song Pen Jat Pen Abidis Tame Karbi Anglong along Paikuni Kep Arni Tera Sat Nang Padolong Lepusi Dokmuka Rong Supia along Paikuni Porni Kache Song Parom Karbi Anglong Autonomous Council Pen si Tera Satlang Padonang Ji Karbi Anglong long Tera Satlang ki bi paprek nang ji hai huya lam pen Karbi Lo Charlie Song ja atum Karbi Anglong Autonomous Council CM aphan pinpuro lo panong si CM tulam rong hangari dek pani Karbi Anglong Autonomous Council nija bobiake Karbi Anglong Autonomous Council jurisdictionor bhitor thoka jiman khini শিক্ষা বিভাগত শিক্ষকৰ পোষ্ট খালি পোষ্ট আছে সেই পোষ্ট বিলাক ফিল আপ কৰিবৰ কাৰণে টেট এক্সাম কাৰ্বি আংলং অটোনমাস কাউন্সিলে নিজা ববিয়াকে অনুষ্ঠিত কৰিব লাগে কাৰণ 1995 চন যেটো অসম চৰকাৰ ভাৰত চৰকাৰ আৰু কাৰ্বি আংলং ৰাজ্যৰ মাজত
অনুষ্ঠিত হোৱা বা যিটো স্বাক্ষৰ হোৱা চুক্তি সেই চুক্তি মৰ্মে আৰু 1996 চনৰ 31 ডিসেম্বৰ তাৰিখে এই সংক্ৰান্তত অফিস মেমোৰেন্ডামো প্ৰকাশ কৰা হৈছে গতিকে তাত কোৱা হৈছে যে paragraph 3A1D6 schedule constitution মতে কোৱা হৈছে যে প্ৰাইমাৰী লেভেলৰ পৰা হায়াৰ সেকেন্ডাৰী লেভেললৈকে ইনক্লুডিং ল মেকিং পাৱাৰলৈকে গোটেইখিনি ক্ষমতা কাৰ্বি আংলং অটোনমাস কাউন্সিলক হস্তান্তৰ কৰা হৈছে গতিকে আমাৰ দাবী হৈছে যে কাৰ্বি আংলং অটোনমাস কাউন্সিলে নিজাববীয়াকেহে কাৰ্বি আংলঙৰ ভিতৰত যিমানখিনি শিক্ষা বিভাগত পোষ্ট খালি আছে সেই পোষ্টবিলাক fill up কৰিবৰ কাৰণে টেট এক্সাম নিজাববীয়াকে কণ্ডাক্ট কৰিব লাগে আৰু আমাৰ দাবী যে অসম চৰকাৰে জাৰি কৰা যি 10 নৱেম্বৰত অনুষ্ঠিত হ'বলগীয়া টেট এক্সাম সেই টেট এক্সামৰ কাৰ্যসূচী কাৰ্বি আংলং জিলাৰ পৰা তেওঁলোকে সেইটো উইথড্ৰ কৰিব লাগে আৰু অটোনমাস কাউন্সিলেও এক্সিকিউটিভ কমিটিত সিদ্ধান্ত লৈ পেলাই অসম চৰকাৰৰ দ্বাৰা অনুষ্ঠিত হ'বলগীয়া এই টেট কাৰ্বি আংলঙত যাতে অনুষ্ঠিত কৰিব নোৱাৰে তাৰ কাৰণে তেওঁলোককো আমি এটা ৰিজলিউশ্যন ল'বলৈ আমি দাবী জনাইছোঁ আৰু যদি নহয় টেট এক্সাম যদি কাৰ্বি আংলং অটোনমাস কাউন্সিলে নিজাববীয়াকে যদি তেওঁলোকে অনুষ্ঠিত কৰিব নোৱাৰে তেতিয়াহ'লে আমাৰ দাবী হৈছে যে কাৰ্বি আংলং অটোনমাস কাউন্সিলৰ বৰ্তমানৰ এক্সিকিউটিভ কমিটিয়ে সেইটোৰ কাৰণে নৈতিক দায়িত্ব স্বীকাৰ কৰি তেওঁলোকৰ অপাৰগতাৰ কাৰণে সমূহীয়াভাৱে তেওঁলোকে পদত্যাগ কৰক কাৰ্বি আংলং লফাইকুনি কেপাৰনি টেট চাটলাং বিলং লেখু খামকে পাছচি দকমকা থংকে ব্ৰট্ৰক বাইকাং তোৱাৰ আলং আৰু মুচেজেং পাদু আৰু মুচেজেং আলং কাৰ্বি লচাৰলি আসং পেনাঙান আসং জাতু চটংদুন non malam so porphan birta moi topaisna Huge Deepavali Dhamaka offer on electronic appliances. So complete your home with electronic with the best technology. Come and grab with the best offer on LED TV 24-inch with the best price of only rupees 5,000 with 1 year warranty. 32-inch of rupees 7,300 only. Android Smart TV of 40-inch, 45-inch and 55-inch at the lowest price. On special offer in inverter battery, luminous and inverter battery with solar, iron and steel bed with an affordable price. For more details, kindly contact 8812053818, 936563272 or 8638198316. Cedar Electronic Shop located at Bokulia Difu Road, 782482, Karbi Anglong, Assam. Ganj Shopping Mall is a Gulf of Assam Enterprise and the Hill Areas Department. A glorious 1 year now. Here's everything you need: groceries and household supplies, cosmetics, personal care and skincare essentials, appliances and electronics, stationery, men's and women's clothing along with tribal clothing. Also a huge Durga Puja offer on Swati brand, an offer you cannot refuse. Ganj Shopping Mall, Difu Manja Road, Manja Industrial Complex, 782461, Manja, Karbi Anglong, Assam. Wang tha wang ik tha electronic ahormu nang litum ador kijum hek pen longpon ikji lase apor pacheton dun pen warsai kemi chu endun iksana nang litum longpon ikji lake fridge along aprin LG, Samsung, Sony, Whirlpool, Haier, TV along aprin dolake LG, Samsung, BPL, Akai, washing machine aprin lake Samsung, LG, Haier, lapen ke tuthulang plastic chair table steel lapen plywood furniture lapen ke solar inverter da longpon ikji lasinang litum na humri ignon Asok Prasad Chateri Bokulia Electronic and Electrical Akulat Bokulia Main Market Karbi Anglong Assam. Claret Unisex Beauty Parlor hinben warsai kemi kipipon lasila sonawar sai kemi along ninghangatum ali chuen dunik tha warsai kemi laki chiklu jontro kophan kapamala seke piponji lasi apor panhok he pin pen Claret Unisex Beauty Parlor along Patebok Damiknon Rong Parpi Rong Berot near Iron Bridge Dipu Karbi Anglong.
lasi lan sose kachini le thojia phan laswa number 60012136664 along humrik non Simonjir Children Park cum picnic spot, a place to visit for sure. The park is filled with eye-catching flowers, some medicinal plants and nursery. A perfect place for your children and family. For more queries, please contact 91014-33731, 93652-07012. Simonjir Children Park, Chirikangnet, Ward number 4, Depot, Karbi Anglong. Chloride Beauty Salon Unisex is opening its door for a 6-month crash course on beautician and cut. Interested person may kindly come and contact Chloride Beauty Salon Unisex near Iron Bridge, Rongporbi Road, Dipu, Karbi Anglong. Document requirements are recent photograph, voter ID and caste certificate. Dihinamo Pivotal Birta along Wang Twiglo. West Karbi along Jirikin Deng Socheng Development Block along Paikuni Nipai Porni, Karbi Ronga Saramaya Tumpen Gram Sabha Mate, Village Council Pen Kedeng Ponasai Kikam Kedun. Karbi Ronga Saramaya Tumpen Socheng Constituency along Gram Sabha Keseng Japan Kikam Kedun. Panchayati Raj Arona Teng Pen Socheng Development Block, Kapar Lolong Gram Sabha Mate, Village Council Keseng J along Karbi Ronga Saramaya Tumpen Mentuni Stame Chidono Tekte. Lapen Karbi Anglong Termas Council CM Ahin Pen Gram Sabha Putak Klar Dakpen Pachini Nang Ji Puta Alang Litum Pen Perang Kiang no Than Pachini. Tum ling dok debe kal son helo ye. Aprang la so Gram Sabha tum ye tum ne tum phan aprang seminar pene nang bi rong rubalong rong ruba sor phan than mum son ten ne tum la so chini dun dat ye polo ba hek dun ye polo sine tum la so chini dun dat hek dun de so jok si la so Gram Sabha wa meeting bang kan ne tum la so a meeting padulong dat ye phan si ne tum la so block athin walong ne tum pini so lan ar mu cheng ong et phong ta me ne tum ba hani se te me ne tum na riap nang kok lo Gram Sabha pulatel ne tum gitu rong aso rong asa tu basara tum kachini klar dak nang la pen ke ne tum la dak Karbi Anglong pulatel ne tum kachisik tang ne tum karahoy pendal ne tum kemang do ne tum servan kep long nangi so servan kep hanke ne tum phan pireng thek son te pusine tum bangke tuar chulang lo la pen ke ne tum la tuar lama puthak phan sine tum bangke non la so Gram Sabha long ta ne tum ke kham khe dun ta padunang kok lo la so Gram Sabha pu alama puthak lang tum ji ta me ba Gram Sabha tum se me ne tum phan ke than put klar dak ben ne tum phan nang than nang mum la pen ke ne tum phan ke klem nang ke dam nei pula he nang than et pen si ne tum ke kadu ta chikol dun thegi na si non ne tum chini dun de plan yok si ne tum pining la so kama pang ke ne tum kham khe dun kok lo আর তারপরে আমার কালি গধূলি মানে আমার ভিডিও আমার মেডামলৈ মানে তেনেকুৱা প্ৰজেক্ট ডাইৰেক্টৰ ছাৰৰ পৰা তেওঁলোকে মেছেজ আহিলে যে তেওঁক লগ কৰিব লাগে এইবিলাক সংক্ৰান্তত কথা পাতিব আৰু আজি 3টা বজাত আমাৰ CM ছাৰৰ মিটিং আছে CM ছাৰৰ মিটিং আছে গতিকে কি ডিসিশন ল'ব এইটো সংক্ৰান্তত আমাক জনাব কিন্তু আমি হয়তো মানে আমি মিটিংটো আমি পষ্টপন কৰিছো তেওঁলোকে কি সিদ্ধান্ত দিয়ে আমি সেইটো মানিবলৈ চাওঁ কি আহে আমি আৰু এটা বেলেগ পৰিস্থিতি সৃষ্টি কৰিবলৈ নিবিচাৰো হয় নহয় আমি চৰকাৰৰ কথা শুনিব লাগিব গতিকে গাঁও গ্ৰাছৰুট লেভেলত আমি কাম কৰিব লাগিব যিহেতু ৰাইজৰ লগত মিলিয়ে কাম কৰিব লাগিব আৰু গাঁৱৰ যিটো বা আমি যিটো উন্নয়ন আছে আমি তাকটো কৰিবই লাগিব আমি উন্নয়ন কৰিব নোৱাৰো নহয় জানো আমি সেইটো কাৰণে আজি পষ্টপন হৈছে ধৰক আৰু
Bogajan CCI adung Assam Jatiabadi Yuwa Chatra Parisad Methasai Hemalong Phaikuni Niphai Phorni Anikang Sampor Phai Pho Porpen Assam Hawar Penan Parta Pirthe adang along Nongnam ka Chethang Plup Karli Dang Dr. Bhupen Hazarika Karlier Nika Chikmoduna Sai Kedeng AJYCP Karbi Anglong Mai Phu Jitu Phukon Pen Kachaphayam Phu Mai Long Ratsai Klembang Ruby Hati Burwa Pen Milur ke Kai La Pen Mirke Bat Bang Chengponsi Chikimodun Karlitang Dr. Bhupen Hazarika Kar Jongaphan Malom So Por NC Ing Samri Pen Chikimoponlo La Sophia Luhi Hati Burwa Pen Karlitang Dr. Bhupen Hazarika Kai La Moputhak La Palangli Lun ke Lun Pen Loke Tok Ong Dunga Son Assam Hawara Phan Nongme ke Man La Moputhak Chetong Duna Theng No Than Pa Jermi Pon Karlitang Dr. Bhupen Hazarika ke Assam Hawaran Chotakali Pirthe adang Nongnam Chethanglo Alangli ke Damtang Suri near Creasia Ningkan Phaikuni Chiklo Niphai Phorni Si Labang So Pirthe Pen Cheote Kanglo Pusi Jitu Phukon Pen Lamthan Si Mesen Pen Kachiki Moja Mek Pachun Ponlo Edu Akhom Bakir Karane Noy Bharat Bakir Karane Noy Prithibir Bakir Karane Karan Teo Jak Koichilo Khudha Kontho Khudha Konthor Janmo Hoichilo 1926 চনত হদিয়াত তেখেতৰ পিতৃ আছিল নীলকান্ত হাজৰিকা এজন শিক্ষক Bogajan Rong Supi Pen Pherangke Anante Rang Pen Nangkelo Birta Adaw Birta Bangkela Ponsi Kang Ton Pailo Dome Thakme Kurwang Thu